As an Callanish han hai macam smagoi heen na Briosgaidean Impireachd traditionta Chaltingaif. Chaniel dat yen hial nos chi Michael ora show. Hashing ule jolach na Briosgaidean becca show. Ha mishkan yanu le blasen citrus. Agus Sean sin ha mit horsach le mian na Briosgaidean le vi janu curd a clackic Teile. Ha min horsach dolachur 8 gramme im an na mole. Has een gori bolle hik mun panne le boon galach. Kujach. Da hiet agus 4 de Griogair. Agus ha rúsga gom a 3 Teile na seo. Stach leis. Cooler is a sú a 3 Teile kujach. Cyrmi seo nis molach panne ches iasal gus lie chula cal conlach. Sgurla me na uanje van een Teile. Da gama at yr ialitys on curd. Ha sy'n ieg manish. Schan je lagen jach rys na hwyn o'ch yrstiach. Ha mi doch da yrstiach an clacig yn nŵg gyleir. Ha mi ffeitog a fesgach eich sy'n mynach na ga. Ha sy'n ga iori na sŵra mas gyr mi na hwyn yrstiach. Ha ni sy'n giori scrambled eggs eager. Ha ni al sy'n ro. Hey eager. Fer levenach na mar sin ga vesgach, agus fit sin an norsyn o'ch rasher in hes. Gus o fas at tju. Nyr han slamag tju ha mi ga hogal von hes. Ha giliora gymr sy'n dach rog an veg. Gle mi yn arna lieie agus cymra mi yn corish an Briosgaidean y lienig. At sa hang hyrd yn eisiau ffyrach cymra mi aram leis na Briosgaidean. Tosh ki mi le 4 gramme de jim an een bole. Agus 8 gramme de sugar min. Agus spang thee de vri vanilla. Agus rúsga lemach. Sé im le saling hamische clackic, Jenny Cajach gwel jo vlasen yin Briosgaidean. Has yn visgach ma heen yn ish. Agus rysio sin ha mi cwr 10 gramme de flúr plain. Agus ga visgach ag rysg. Sean nis ma ha. Ha cwad colach ri ar an prawn yn rast. Ach nerach yrys mi malawan ys jach ag chwla cael conlach. Sean ook Briosgaidean dúbaltje fe mi yn thys ar wolig ag amach gu carstel orlich an yn chiad. Gar mi sia Briosgaidean Griogas, 3 orlich tarsing. Hat Sean nis jesal Sean wel gan y nafing y ciad agus chesgad fan. Sean chorus jech minachin, yn ar sy'n giori cwstafi o'r iger. Nyr han y Briosgaidean jesal, ha mi gan sgelig ragish wer gus y miad bwlach ffwyr. Ha na malna nis na Briosgaidean y lienig leis yn cyrtaging agus cwtioch cotach le sugar cottage agus limach a chwyr fwlach. Agus siad y fies ma nis e. Ha mi fferdolach lag ag Spain veg yn yng Nghyrd agus ha mi dog a chwyr an y mian ym Briosgaidean. Han y Briosgaidean y cwant gama tanne nyr had lo hen. Ach nerach yrys du ferele fwlach. Se grem ma justi. Had geleer nis y lienig. Schan je lak amach ri cotach y janu le sugar cottage agus sú a limach. Agus se limach am I clacig agus 4 gramme de sugar cottage. Ga vi femer a chwle bonje sú. Ha mi ach raun mo hogar. Ha se ni kwad manish. Agus hisio go la fer ri van y Spania ging. Chanela rwfwg. Sbaen. Stog ach yr an y mian ym Briosgaidean. Michael yn nor. Agus yn nor sy'n, ha mi cwr yngan y seitis beca sio, fein limach. Agus a sy'n doler y fwlach, agus nor sy'n hafys ac yw deha stein a fraing. Sfe mi fer pys iaching yn ish. Oh, well.
Hanna blasan citrus a sin chin tre. Choma. San Biscuits a sin. Fair ceart. San curd a sin ma hen cúideach cúrmi fair blasi an hen. Chan ye vain gyfel at y cwnad bria a had ho blasta cúideach.